Amen, abotika gaini ahingia ndeto yo. No, totally no the ruati and media kwena makothi maigi, which is the reality. Kwena print, kwena PR, kwena broadcast, kwena kamera na gukwaya. Kwena kamera, totally no umenyosho ate yani ni kwa rina maudu maigi. Secondly, we have been brought up na culture ya ugika kegeranyo kana ugikara wikarago. So there is that culture twakorirwo na where you are an individual, so you hustle for yourself as an individual. Wage information ya utheru kana an opportunity ukamikarira tondu twayithomithirio atia maybe right now ni dona changes. CBC, my nieces na my nephews ni thiete shukuru ciao maikaraga round table na kwina kaundu kayare hoka teamwork. Maybe things are going to change. No, as from industry ya kafere hanini ndigwisha kwari na utiganu ucio neo industry ya thini wa market thaici ni ithuruga tutire na mawira and of which ni horo wama niguo na no ari horo wigie kothi iria tukoragwo tugika no uga hena imwe tuonaga ta itari vata tondu tuwe mundu teru na ndu mundu wa mjengo niguo mimi sio mtu nikafanya kazi ya MJ okoro ni horo wigie kothi ta mundu cio wa Mifredi Plaba na tukona kothi icio ta itari na vata maybe ni tondu wa mundu munini tawe mundu wi thukuru thaici mundu wina kothi teo na ndarona ta thomire actually mundu ngiuga ni tagithomire ni ndatwarirwo ga connect Mifredi mundu tucio ngimu advice yana ndigimu advice atiriri ndagakwe ngoro no okoro gutai na mawira fururine but one thing about mafururi maja ta Canada mara appreciate muno unskilled labor na wakora gina uhoro wa gwikirira uhoro wa mushara ko marihaga in a better way better terms na marihago per hour kogo no age kuona takanya ka ugawe ukwirutira wira wiguku tondura I know the rate ya mjengo iko between 400 to 1000 bob na wage tara indo iria shinge kuriha irio ngekigura na iyo ngiri imwe kana mana macomana ni indo shitagegekirika no thiko ishwadi na ka paper baka nini waikora hatie na kindu akigura no nagamugate na iria to sukari ndongegura tha ici madongegura thiko shana dranyo adufia no wakora opportunities share abroad mekirire muno ufata wa unskilled labor gwisha ni moy Africans mawira macio makothi cia moko macio na ni moy Africans ni aruti ya wira kogo kwena big opportunities tarure tuhena experience ya wena thaici ni tondu ni gukoretwo kwina direct ya andu gukuru magitherwo mawira nja wa bururi ni tondu president akiumagara na koiga ni twarie na andu ana ni tugukorwo tukionjorithania nao na ni tugukorwo tugitwara andu makaruta mawira ku niki mundu agirirwo kwamba kurora kana gu consider hindi iria aretha mawira nja wa bururi wa mbere reki njuge ni wega ugo turathie na mbere gina thirikari ikaunga mkono uhoro wa andu guthie kwetha greener pastures tondu kwina kindu either wigita cultural exchange magicoka no ndo abere mundu afatio kurora ni marore karboni itakumate tondu ona cio karboni cikeingehire muno cia gutwara na nja so wabere ni get an authentic carbon ugetikia wakere hena requirements cia visa processing hena requirements cia kuria ungigithie wira ko ni kwenda gwika kindu gito background research ya requirements iria uragifatara na kwena kindu gitao consultancy ta kuria ni nyumite Aviate Imperial to yana free consultation kwa mundu okania gutaririo ni requirements iriko agikorwo na requirement no ta hena kindu gitao proof of current employment agikorwo nayo ni agita ugikirwo maundu ta macio ugo ni kuga mundu tarurira kumagara guthi gwetha mawira atanesiria kuria guthie abe etheta tumita sita agency Aviate Imperial no ni ta agency iria iteithagiriria andu gukorwo magi travel koguo nwagirwo kwamba gwetha andu aria ungiuga ni reliable nigetha makwe information iria ifateirwo na wethe background research yaku
ekorwo ni so wide ando thi todo ando the mugatirire ithu twira jiti muno ithu reke ngwire ona ni turatwarite andu 10 last week gugu wathie kwanza kuna ni kwega muno makiria na andu ni matunyitwo reke ngwire andu matunyitwo mbeca tiga maratunyirwa segisho magathome riu ithu turatunywo tugithi gwetha mawira na turatunywo twina thina niguo I understand na ni very unfortunate na eduraga ngoro kuona maundu ta macio na I hope andu no makuo ni kuria kwega na kuria gutari kwega na secondly jabirire na kugati even lack of opportunities ta ishire one of the causes ni ati tutire na ado matiri na knowledge ado matiri horo wa opportunities ko number 1 ni kumenya ukoro no menyi na okuo so the moment ado marathe na be na gushare opportunities na kumenya ni gwo guthiaga mutaratara ohano na maundu ta macio magaikuo na make ara makihota na ara magukuona kuhe hinya magathie kwambiriria gwatharama opportunity hiyo teraturania tirire Rahab hena ni juge riu maina kihumo tugene ni ugwa na ndiguku mutani ni ndenda kumenya niki jagirirwo ni maundu mariko mararia ruthiomi rwa muta ni skills iriko kana nete jagirirwo kurugika okone hindi thukuna ndirenda ni gwikara guku ni tondu uria maundu mahana niki jagirirwo kweji equip nakio skills ni tairiko ni maundu tamariko nigetha dauma menye dikoru rathini wa market getha mawira ni ngagukora unjire hana ni harende kawira ni tuguthuke digain system no horo wa technical courses nona mawira maya mamoko mundu ina matugati mandu athomu maya uga atiti white collar kwenda office washio ni mo diga insist namo todo rakora ta frodi na nikoda insist muno na frodi ta Canada we na opportunities nyigeshia uhoro wa unskilled labor wakora plumber mareda plumbers ni mareda maira ta ma chef ni mareda wira wa mjengo negina no thi maina wakoro farmer mkulima murimi ni maeda coffee pickers ni maeda mudo awuthie koyaga tomatoes oikaga gikafuini ko digain system muno na mawira maya ma unskilled maya turegaga guku have a bigger opportunities na I'm not criticizing uhoro wa skilled labor todo kwena bado universities na ni maragi fatara bado students na turagi fatara bado journalists wa rusho ko ona masho henamo but orito oge insistir on the technical courses it will take us a bit further yes terure ni tobe tokeru how horo wanyu ni ta mafururi mariko maya mukorogwo mugiteithiriria andu gukorwo mugithi kuona mawira kana gwetha mugitwara andu na ni mata mafururi mariko mega muno tondu murururi harori atiriri ni ta kukwega ingithie njigwa kungi mundu athie arahura thimu tuku akiugaga ni nyinukiai ni nginya ni ndunyirwo thimu tiri na wiathi wakwa ni ta mafururi mariko mukorogwo mugitwara andu na mwe social ati andu matirathi kunyamarikira ko mafururi ta Canada, UK, Australia, Brazil, America, masho mafururi tura focus on. Nijwe ngokweto no horo wa Gulf countries gokorona uhinyire koshio kina Saudi Arabia, Dubai na avoid muno mafururi tamashio na even if you're in the industry no realize even ko get license ya isho Gulf they shini ne hinya todo na thirikari no nekioete ikinyari ya ku make sure ni mragi protect their citizens so we are focusing on those countries ira toy wathi ku othi amban go thondeka besha jegega na secondly dorathi we koro safara na kumenosho yes teteru Canada le mundu gwenda guthi Canada le agiambiriria abe na uka aviating period to have free consultation to kona session ya free consultation no hena requirements au ifata ukana sure ta for example passport na gekone jwe muda kugawe na die da ke passport da kimake to kimuteithiriria ni rasafwo ni hena hindi kurari na thina ya tenga ni cia itirashafwo thina ndwagaga na thina wega wagwo ni gwetha solution so they should trace our then kwena kidogeta passport bisha ya kirego in a white background hena birth certificate yake birth certificate ya ciana geko na ciana na cia muthuri kana mutumia wake ageko ni murathime na mucie hena proof of assets ni ta geko ina ka title ina gari
indo ta icio na bank statement ya 3 to 4 months na marua mashukuru na proof of current employment no macio mothe mundu akimake ne njwe andu mundu akoigwa auge ndugakue ngoro that is ngoro nginya title aya no jede u clarify ugetio proof of asset na title dekorogo for the company kana agency iragwitia irenda kuonania mweno ucio ungi marenda kuona that we no ritu we financially okay no drathi kuongerera thina bururi-ini wao tondu no matirenda thina marenda uthio tuge kihonia gia thina uria menaguo tondu agithie ku task ni urathita human resource you are a resource to them tondu agikora agithie uyitwika farmer ni moi there is something different wikaga we guku urathi guwika because they are also looking for an asset uhuru information kwaga information ne gwitekani nawe tondu taru ni gwiri gaiko tu waine tene kuri ndana ka invitation ga guthia ha America eko riu ni ya expire koguo riu ndi angorengere kugukora na nigetha bethire ni muteithanagia mundu toru riu mundu no akorera guthi kuruta wira no ni akorwo ni arenda guthie guthoma ni arenda gukorwo ni hairo invitation ndoe ekwambia kuhoro ige ma passport yo ige ginya invitation ya kuria mfarodhini mautamasho nekio tuko na different type of visas from tourist visa to work visa, student visa, medical visa no ukoro urarwarire na urawifatara guthie buri wa naja no nirenda medical visa which is usually a short term visa automation tuteithanagia mundu wika kindu ito documentation todo the truth is ugeka visa processing kindu kimwe kia fata muno na kindu gikutishira hanini iko ni documentation which is what twekaga na gikowe na iyo teoreta wetito invitation ugatumire tourist visa tondu agithi for a short time agiko ni uhiki wagitagirwo ugithie woni uria na kaburi twari tuthiturie na hau yani ne bori wathia bori cio guko citira gukenia riu itakire cia America ori ko ihana ithe tokiria kwenda guthie gugicera ona tashiko cia jiro kana jeru no irio tureiru imagine the same na cia guko citire na difference na gairio nicio cigiko riu ni ndenda guthie ku experience na andu ingi niho mari thaici niguo na rugi makonagirwo guku Nairobi gatagati ukeruka wabici no tuthie no tugicoka thutha hanini ni andu aria maumaga guku magithie nja wa bururi na tariu aria turariria thaici aingi mokaga out of desperation niguo koguo ni mundu murakaru niguo arenda kuma ni ndirenda kuma ni urenda niki kirendeka arenda kurikania na Kenya thie andu cio ni mumaikaragia thi maybe mukamahe advice ni tondu mundu first of all ni akinyite muico ena mathuguta arathie murakaru ndarathie ati ona ngidio kana ni macokaga aige not to get matishokaga no dikwenda kwari on behalf of other agencies like stick to Korea Joy ni Joy Aviate Imperial na from experience na kuugo ni Jonete ono me uitwa gishoka aria tutwarite no wakora it's true ara marathi mafururi maja mathi out of desperation na paseti desperation I would like to use that as the word digiwa ni makuuketo na maida uthi weather greener pastures because what happens wakora kwena kidu itago family the hope of the family ikono wa utathiriirwo ati ne ugoka kurehe change family ni yayo you want kiria ugeta the best uka realize no agithie Nairobi tondu ni turia nini toi Nairobi ni kuo kwa mata no tuka tukirealize ni shamba la mawe ko uka realize shamba la mawe ndo hana gukora na shamba la mawe we niki uroga ni ndo uthie Nairobi hakuethie jethe 20k o haishe Nairobi demione joke no ka realize woka shamba la mawe guti na a lot of hope yani ora make just enough ora make enough money ona wakererwo tugeta giri 10 uka realize no agairihire nyumba igure mutu na igure iria ona dingigura shukari ko ka realize gote na kindu ngihota ko take back to your family back at home ko makarora the best thing ni the key they get the greener pastures
area ono after a few years no hote gwita a family member wanyu like your sister or your brother kana no invite your mom mageko bado nake na hinya wako ukiruta wira na no hote gwitumaga tufesha tunini mushi twaguteithiriria haha na haria hede mundu guciria horo bigie kumagararia hede andu taru andu amathia muno ri ni amakorogo na opportunities nyingi tondu turari horo bigie airetu na anake mostly kana athuri na atumia opportunities ikorogi hana atia uhoro bigie miumagarire juge opportunities shieko nyige enough to favor both genders na gote they growing up netoi ati a man dagegira kitchen you'll be surprised ona thiko shibethere kiguhethiri aire tumarenda mundu ungi murugira you mean enda mundu agedehera ka breakfast insult rera mwiroreri mundu enda mundu ungihota ukiruga eke breakfast na anyway on a lighter note to grow up toy mawira mamwere ni magereire muno anake growing up unfortunately stereotype iria tani journalist da groyene oyari anake ni omekaga news reporting share sports so there's a bit of stereotypes here what a man can do and what a woman can also do like henashio no as we are growing and as the days goes by uka realize really there is nothing about ati mwa amana igira riko ni au shiara ni shiagithira kana uka realize hati nate mwiretu akoro sports journalist ati ukanwa ni gagikira like you realize it's nothing big to it no ria mindset yari kogo the opportunities she gave favor both men and the women are there kogo ni kuri arume muteithagiriria uthi kuona mawira na mathi kuruga na marathi actually they shage kokwe na wira uretho fio ni wira wa kuruga chefs na men even though actually funny enough men ara marathi gukorwo baristas nio aige ngina ukira iretu wakora the men ara marathi kuruga they actually more than the girls. There is just something that has come with arume the uthi question on marenda gukorwo riko ini yes kana hi makire itari he muno makiuga tiga ni challenges iriko ni challenges iriko mugeragira kana andu aria mumukeragia guteithiriria taru tukeria uhoro wigie ogaito Aviat Imperial tukeria uhoro wigie Aviat Imperial ni challenges iriko mugeragira muno makiria hĩndĩ murageria guteithiriria andu na mugaga ko mundu ni aroiri I wish ni agireketio na nona tungihota kumuteithia makiria kirio kia mbere kijue kana hari requirements ri hena kindu gitwo family ties ugakora at the end of it all as much as turaguteithia as an agency traveling agency turaguteithia gwetha visa titho turaheana visa that's the truth of the matter na ni haugo niho handu agencies nyingi iria cihenagia andu moka maga kwira nio marakuhe visa ti horo wama ti agencies ikrogo iramuhe visa one uteithiriria ni embassy ni the final say na one of the reasons ukora embassy ra decline gukuhe visa ni tondu wa kindu gitwo family ties ko gakora ngiko we mushiari from the word go amenyaga mwana waku ni akenda ugitwika mundu awithie na nja ko tokoni amisire ukoera birth certificate kana nwa kirekirie form 4 na ukiona hati na fata wa ukioya kindu witago ID kamuthe ndona discussion yo market 24 maroga gikodo na ID ndukuheo help loan ko wakora tumodu tamosho wa ignore twa government tuko katwa kwa affect later on yes hena riri na no tuteithire riu nginya ni andu no makoma magithi gwetha mawira niguo na muno ganire tu ukaigwa mugatiriri mundu no kwera mundu wake gukwathia kauga akathie kuga ati ndai na mundu ati nigetha one chances na ihenya kana ugakorwo ngiuga atiriri ningiona mzungu uguo ri nitakuwa sawa for a while nigetha hote kuona maundu tamacio ni mama ni makorogo ho de batikere news ni ona edo kionaga ona edo kimenyeire news ni na ni ndimona ile news ni na ni maundu mama no kijuge ti maundu makuhe solution really for a long term if possible ogethie in a truthful and a lightful manner ore orathie kuyethera wira
imagine you can make enough money diraka no horo andu kuhika na mundu ati mukuru na ati I don't touch on that ateithie ona rege go just for a month tutigane then ni move on ti maundu mama he ni maundu marahanika no on the other hand no uthie to nginyogerere njira te no ugire na njira yagirire na uteithike na uteithike woni woda agiria kuga no the right way and you still succeed in it todo wakora the other thing iko happen wathi na njira teyo no ukore ina challenges shayo no ukore mundu ucio ena disease na nikyo aragithie na yewe ikoreo ho no ukore ni mundu ena mental challenge yake ko no kumukora na kenya agikuhura na maundu ta macio so you really don't have to go through such a very desperate way at nikyo gi succeed where else urero nurarehero horo wama nore urero hen opportunities and you can still actually make it yes ni kuredo mwana teithia taru mukureto in operation for how long tukoreto in operation for the last 2 years yes na nikoya do get to teithietie ado thaishi matwetaga maina magwitira coffee magwikira coffee thimũ-inĩ haya na ndake ni gina transaction ya agiriwa no ikoro gina ya 500,000 todo maiko na ukenu no extra ile ya mareda uku appreciate back yeah ugo ni tugukiona na uma haha no diganiro ni thimu yo ni gori ugatuma haha ni tondu ona ni ngurikia wira riu ri kugo ni kuredo macokete kuga kumwira ni thegio na ni kuredo ona because the thing is ugithiire oria njugire kabere urathi tondu wina dream ya gucenjia your family wina dream ya guka kuona mami wanyu keria wenda gina kumwakira tondu no ukore mwari andu a single mom ko gina mugoda ni mwatunyirwo aga ciana cianyu na matiarekirie cukuru na maundu tamacio ko the thing is aria mathite na akahota gucoka moka na ikeno kingi muno tondu kiroto kiao ri ni gia twika into a reality ni macoka na mambiriria gwika a little bit of expansion na dikwenda ni kwena discussion ikoretwo bado online ya nitotige kuhinyiria andu acio mena ku muno makuhe besha which is very true and I will also echo modo maju you mean modo maju kwa sababu dola goko ndirahutika no kora it's possible magwikagiriria kindu no not too high pressure ndukama high pressure tondu na ore me in the process ya kindu ito cultural shock ko ni arenda kumenya mushere oyo ri nurashama the same na uri amenyerete wapi shuri wa mushi gimeno ore dirona teria fulani kidigake gwiteri twadiga ko dama he free market no ni marageria kwa just kiria mararia so make educated cultural shock ko kamareka mentally mabe masettle matigi mariganira so the other reason magithiaga ri ni gwika a difference yes ugo na niho tu nyuma ngoria atiriri ni ta challenges iri kwa ndocio nao macemanage nacio makinya na kuria ni tondu you see not tuga ni ndirenda guthii wira ndirenda kumenya ni ndirenda wira ukanjira uyu ni ukuri wo cigana ona taru ni by the unginyonera wa gutwarithia ngari am good no ni ta challenges iri ko macemanage nacio mathie mwena uria ukigwa ngeigwa ri wa mbere ni yo cultural shock wakora hena kindu ito language barrier wathie na mwena ucio ungi secondly meria bere waga ukoro na agency ikunyitirire guoko no ukona challenge yata uguthie gukomako uguthie kuriaga ki na teithie aviate tuheaga mundu host au co-host between 1 week to 4 months maximum no ndugikiheo kiraro muno na yo iko comfortable nduikora kwene ko wakora ndu na handu ugithie hau kuigirira mutwe wagatatu wakora probably do understand the dollar exchange rate ko no ukore kundu kumwe urathi ukahinyirio na maundu to macio no wakorana na nikyo jugire you need to identify agency ya truth tondu teithio kira twikaga ni during the consultation period duko na consultation ya tio imwe uoka consultation ya bere ira da utheredia opportunities maria meho requirements iria cie kuona all that consultation ya keri ya waberiria process ukinyite kuona maundu tamacio no ikuheria guthie wakorwo na bad consultation yako
guteithiririo ku understand a little bit better ya kuria uragithie guikara kuhana atia no akona Zoom meeting ya ta host waku mukaberia kwaraniria mwakona kindu itagwo rapport. Yes. Hindi no murethera mundu gwa guikarari nginya mieri ino enari ewira. Okay. The first week no wage kuigira tondu urenda guko familiar to the truth is no kwenda kumenya icon nitana guko no urenda kumenya biashara street eko koinange street eko no you need to familiarize yourself with the environment. You need to familiarize yourself with kirioraria na bodu tamasho at least culture shock na de aiko hore kuma Ireland airport gina wake abiria wira but after that ukabiria wira waku tondu anyway the reason urake kiuma gukuri doge kiuma Kenya atondo wake nyita visa na ndwina papasi ya kirio rathi ui kagikonta Canada ndwina papasi ya kirio rathi guika kwage ko rathi urenda kuma no ginya ukorwo na the right reason ya guthi no ikorwo ni tore kugaga invitation no ikorwo uragithie tondu hena mundu waku we mwena ucio ngi urathi gukorwo na a meet up for a short period of time and in short you need to prove the reason why urathi na mwena ucio ngi ko angiko ni wira wathi agwika from the word go ndugikire ko uthie utari nayo. Yes. Atuga mutetheria nduthie Canada, USA, UK, Australia, Brazil. Yes. Mundu ngimenya agency ya jegatia na legit tondu no igwa kuri tugucemania mikawa-ini taru ndiendaga ukianira no he mundu umwe watunyire mundu njui macemanĩtie mukawa-ini hari ambassador ima kĩamba kĩruta 30. Okay riu ri mundu ngimenya andu legit na njire hana legit number 1 ndũngĩkorwo no korwo ngina we industry ni na no korwo no akishafishirie marua ko dige advice mundu in their physical location ona no kona structure ni ko structure imwe ciekagirwo iri ati ungiruta uthame rucio ya ukora uthame rucio ya ukora ko no uthie one ngina structure uria ithondeketwo uria ni njwita uria ndoka guku ni njwi for sure ona wahitiria thaici ngayuka haha kiroko na ni ngayukura hotodia the structure. Number 2 hena keria shitagwa atia certificates iria no ginya ukoro uhetwo ni thirikari. Need to check kani legit ka ti legit na ore ongehota kumenya kana ni legit kana ti legit the no uthire their physical location you are allowed kuria na nikio tugicuragia reception ini kana office ini ya consultancy nikio na yuke umione. Number 3 no kwenda kurora unaona hena kidu gitao contract teithwe woka gwito before na twambiririe process yaku ya visa niko kidu tu sainanira gitao contract irera uga nitweyo hana weu that nituraguteithiriria gwika undu uyu no uyu no uyu na its contract ni kidu gitumira on the law, on the eyes of the law ko ne thinture fuga by the time urahe contract direda ukuhe contract na ni je no ufuge nayo ate afuthiage ukanyonaga na hau maina oye fuga ko hena maundu tamasho na lastly also culture yao ya gutwarana ri ihana atia history yao ya gutwarana ihana atia. Yes. Ni kuri goro muno guthie kumagara tari mundu urenda kwambiriria tuge taru ni umenye ni bado tuge ringi riu ndire no urenda guthie riu tini toru mburi yo mburi no ana riu ni akiriirwo riu no nganjonirie ungi ukunjitira kaburi mundu kuria America nathia kuria Boston koguo na ni mari no kurota ndotaga ngithi koguo mundu ikwera kaburi kange kuria Boston no anjitire ni gwetha cia bia koguo is it expensive? No, it's not very expensive. What I know ni joy okwero ni andu uria mekite ri maende kuonania uria uhoro yuri munene. The truth of the matter kuruta aviate to opportunities uria jugire shiho no umenyi kogo ti expensive ta itho visa processing ni 150,000 of which oika deposit ya 100,000 50 ukarehe wona visa yako ndo aturehere before wona visa yako nilio karehe na bado no urehe in installment ndio ndina contract na nywe kogo na wako na contract na ithu by the way do etekere wathi agency mage ukuhe contract okay jitekia tu my brother jitekia sister jitekia ndoingi muno
ona ngikihurira ngireta gwe njoro urathire last week urathire ira ona ira no kwero ona ira aya no koda gotore ya poto kamole tukimumagaria shugana nao muno no anyway wako hurite yo kindu tureta contract what expensive yo ne henda kindu gito basic need ta mena dogi okaguku utanywite shai dogi okagukutarite so irione a basic need so the same way guthie na kuma flori majari hena basic need na ya fio ne visa na ifatara either work visa ya guthie kuruta gikora thi mathomo no ifatara study visa na hiyo nio kira turaguteithiria kumigia within that 150,000 na guteithiria uconnect na wira ugithie gukiruta yes nigetho gacoka hindi wengiri tatwire kuria tungikuona mukoragwo ku aviate mukoragwo ha mundu angemuona angemukinyira njire hana atia itatatuharirie ka process ka tondu njui kwina andu aingi muno makiria me desperate tuna turoiga ona to ithiu nginya ni thirikari ona president irakiugire andu ni aingi muno makiria mbeu njithi kuma 25 guthi uguo nginya 40 ni nginyitie ndi hakuhi andu cio ni mena mathina maingi muno makiria na riu ri mundu ri tondu matigutuhurira thimu tha ici kuriga turarikia ri mangimuona ku no moke haria Yala Towers Yala Towers ina kuri we ngai Yala Towers biashara street haria just next to CJ's restaurant hauguo to 8th floor 801 na mundu no akihurire thimu no heane na yaku sikana yaku no heane rio kwenda we ohe 0703 123 620 07 gifogo ithato imwe igire kifogo ithato gifogo ithato 03 kana yo 0 nditawa gifogo kana hatire eto hatire ithato nenda thomire gikuyu by the way mwarimu wetu ni athomithire gikuyu aguna aya 0703 123 620 yes ndio muno makiria na ndreda awoe ndagika ino yatigara kwariria andu anini kuri andu me desperate kuri andu thaici matarariria ciari by the way maroiga nie baba ndathomithirie ndaguthie Nairobi UN nie ndiathire ndaguthie kuria Jomo Kenyatta na andwarire nganyitithanagia miberethi andwarire ngarute wira wa utereba then athie na mundu ucio raigwa ni akinyite mwico raigwa nie ona kabangue handu ha gutura mo niguo number 1 gwire kwina mwihoko na kwina mundu etagwo Ngai Matini because for us all the most important above all no mundu mwe and that is God gwire kwina mwihoko na ndu wakwe ngoro no we Ngai agikurehe gukuri ni amenya agitumi giaku and you can be the one to come and make a change for your family don't be desperate don't die hard do agikwe ngoro what I know ne hena mwihoko there is hope there is a God that is faithful to all human beings na ne Ngai utwikite tukoro accountable agiko no ofato ukoro accountable to your family members korwo accountable enough kuika a bold step na ndwagikare hau oigwa giretha o muthenya kuigwira tha goti uteithia kiria kiguteithia ni be bold enough kuya the opportunity irio uraona ingikwararamiria mihaka yes thank you niwega muno makiria ira mwiri atigona gano githima mwanyu ha tarora kamera geithie mamuito geithie wa maregwa Rahab Nyagitare na geithie eroriri othe na ndemere kwina mwihoko na kwina Ngai Matini na geithie andu aria tukirutana nao wira othe a Aviat Imperial yes thank you Rahab toro mahina macio no tukwaraniria thank you muno nduri coka rigitwarie he urajeda gukona ndaheo ngina shai mani gushoka nego shoka asante all right sir, thank you so much okay nwega muno makire hone tugukorwo tugikinya muthia cigie au miekeria tugikorwo tugikiona na nigetha tumagare tukamathe ni tondu gikuya kiugaga mumagari no wanjo wa igire na ni njugaga ni umagare wone kana wone hatiri horo wigie kwaga ni umagare wone na nigetha wakiona nawe ningoga icokie na mucie nigitiuriganagirwo ta utako magathi angiitu atirida mundu gitwara habu atarida korenda tugikomathi ringi rino miake ria ya kiria ya 70s 80s hagugo ndenda twambe tuikirie na nigetha tugicokereria hena nde twenge umuthi tukwenda kwaria horo igie mbeu njithi hena nde twenge koretwo ikinyamaria mbeu njithi igie dawa cia kurevia na maundu megie njohi ni tondu atirire poli tanyitirira murebi no athie na kuria uguo mundu nyuaga akakoma mutaro
Ao kihota gina guka kuria turi. Exactly. Towers. Koguo qualification ya mbere nduranyua kwa mutaro. Yes. Na nduri addict. Githiguo? Niguo. Thank you. No gamuno makiria tuikirie na nigetha nyonie raha haria kumira no igwa ni onagwo ni andu diaspora nigetha turane ngai njega na ndiracoka ndugathie kuraihu. Thank you. Kameme TV. Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wihotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri nirihitukie ni BCLB. Thabuni wa ushindi kuma Pwani Oil Products ni maharĩrĩirie mwago wa mabingwa wa ushindi kuria tugakorwo tukimemerekia live tugicanjamuka na mzima. Keri tariki 22 tugakorwo kuria Naikuru na gatatu tariki 23 ni Moro. Ni ukeyumeria na nguo ciaku ciina giko cihoro na thabuni wa ushindi uria rutaga giko giothe nguo igathera na igatora matuko maingi na thogora wa thabuni wa ushindi ni mwega fiu. Ni mwago wa mabingwa wa ushindi. Keri tariki 22 kuria Naikuru na gatatu tariki 23 ni kuria Moro. Ushindi iko top. Muthenya mothe de marumane tigo kwenye hururu na de haha na Loto Foundation. Twakena muno ni tondu wa Roto guka gutucerera na kuona uria twikaga thiini na ni twacokia ngatho ni tondu Roto guka kwao matukire na miti ya matunda turamiona haha twacokia ngatho muno. Tukiuge atia ni tuhande miti tukorwo twina ugima wa mwiri mwega na tumenyerere mititu witu tondu Loto Foundation wira witu ni gucenjia miturire itu. Thank you for your help. Together, we are changing lives. Wirorere ngucanio ĩno ĩmwe kwa ĩmwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Aya. Thank you. No muno makiria nguga gatiriri ni ndahangwo ni mata na uguo ndahota gukiona gwiciria mundu gwitwo mburu
mundu ndu yagitangwo ni matano nginya akirie kanyama ndiragweta mundu gwetwo Mburu ni tondu ikereka riri twina Samuel Mburu niwe tugukorwo tugitirithania nake na wira uria akoragwo akiruta ni wa kwaraniria na andu aria tuonaga tuthiaga tukiorotaga na bara tukoigwo ni anyuiria kire mutigana nake andu acio tunonaga Mwangai thaa 7 cia rucini kana thaa 4 urakora mundu ma ni muthuri wa miaka 50 ethugumiire akarikia uguo niguo maundu maikarite kwa ihinda riri no kwina kihonia tugwika atia thirikari ni ihotorete gukorwo igitigirira ta muno makiria thiini wa Central Kenya kana Central Region Deputy President ni akoretwo agitwarithia na mbere bara ya kuhurana na njoi cia ibango kana njohi thumu o ndumwe na kiru gwitwo dawa cia kulevya tukorwo tugitwarana na Samuel Mburu uria ni mwarimu kana ni ni mutaramu wa kwariria andu acio makinyete muico andu acio twitaga addict andu acio tugaga manyuire makiremwo na uguo ugikorwo na kiuriro giothe kige maini na ndereti ino na mundu othe ukwamite mutondo-ini wa njohi wa vagi okiria giothe ahuthagira njeriria kwitukira Facebook Kameme TV Kenya kana kwitukira thini wa Facebook yakwa Maina Kihumo. Karibu sana bra. Thank you. Ni tha mweri Mburu kwerwo atia munene Edi na kauru ni ndi mwega ni mugima na mwathani nyambe ngeithie mwiroreri na ngiuge maritwa makwa njitagwo Samuel Mburu ni ndi mutarani kana ungikenda na unjite addictions counselor kuma mwena wa Caretech kuria Kiambu kuria ni kutokoletwo tugitangikira andu aria magumirwo ni thina wa addiction